napad je hvat za rever i udarac u dozgu u glavu. Malo sklonim ruku da mogu da se odbrenem. Radim Tsugiyashi, zaustavljam ruku u fazi napada, prilazim zadnjom nogom, idem u stranu kao za običan Ikkyo. Shonin ruči, na primjer. Druga varijanta, s polja, radim manji Tsugiyashi unutra, do partnerove prednje noge i zalazim korak opet do stopalja. Ruke skliznu sa ramena i lakta na zglob šake i lakat. Tsugiyashi, se iza, kontrola.